Webafowethu useziphendulela umthandeni igcokamelisho umfoka amanqele ke odabeni ke lokuboshwa kwakhe ke uZimdola ke ongumsakazi ke woKhozi ke FM. Bafowethu ake nginibingelele la kwisiqiniseko esemedia moqana ungena kule channel ke ngicela wenze okulungileyo ucindezela button nga subscribe ke ubeka amathubeni amahle kakhulu thola amanye ama video ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke umthandeni ke sekhipha ingonyuluka ke esenhlizweni yakhe ke mayelana ke naleli cala ke abekwa lona nanokuthi ke uma ngaxolisi ke kufanele akhiphe 1.5 million ke lapha ke awukhokhele ke umsakazi ke woKhozi FM ke ukuthi ke wamehlisa ke isithunzi ke ngokuveza ke udaba lokuthi ke isinqasaze bomnyameni ke ngeke ke asiphaphele ke ekukhanyeni. Umthandeni ke ukuveze kanje akuvezile ke lapha ke ekhasini lakhe ke la kwa Facebook uthe kade ke waqala ke ukubona ke ukuthi ke uboshelwe ke amanqine nyathi ke ophinde ke waveza ukuthi nangalesikhathi ke sesigameko ke yena ke ayikho ke into ke awakwazi ke ukuyenza noma owayenza ke wrong ke lapha ke uthi yonke into yayenzeka bukhoma ke izwe ke libuka ke nangalesikhathi ke ethukwa ke owesimame ke ongumsakazi woKhozi FM uthi umthandeni ke nakhona lapho futhi ke angizange ke ngisho lutho kodwa ke ngazithulela ke ngaphuma ke estage ke ngahamba uthi ngalesikhathi futhi ngihamba ke ngiyakhona ke lapha ke emontweni ke yami ke uthi ngayifica ke ingungwe ke ngamaphoyisa abantu bomthetho ke beyingungile bebaningi ke uthi ngaphaphatha ke njengenkunzi yombhemu ke ngasalutha amaqedana ke ngangena emontweni ke bangidedela ke bavula indlela ke ngahamba ke ngabuyela ke emuva ke njengoba ke ngase ngiqedile ke wona ke lo wamcimbi ke lapha ke uthi umthandeni nakhona lapho ke akukho ke okutheni ke angeke ngakusho emva lokho ke okwangafanele ukuthi ke inkulumo ke iziqhubeke ke igcine ke isikhona la waphinde wakuveza ngokusobala ke ukuthi ke lamanqine enyathi ke uthi kade ke esedlula ke kuwona izikhathi impela eziningana ke ezilinganisele ezikhathini eziningi ubaleke nemicimbi eminingi ke lapha ke okumcimbi ke lapha ke wawo ke lapha ke insizwa ke engumcineka ke lapha ke lapha ke njengoba ukhala ukuthi umthandeni ke nakuona lo wamcimbi ke wayeboshelwa ke amanqine enyathi ke kodwa ke futhi uthi wakwazi ke ukudlula ke aqashule ke noma ke kunjalo ke uthi kodwa ke ngoba yena ke ukholelwa kakhulu ke egameni lika Jesu ke uthi konke ke uyohlezi ke adlula ke kukho ke uthi ke nawo ke umbuzo ke awudlulisile ke uthi ikhona kuphi ke okungcono ke ukuthi ke ngiyaxolisa kunokuthi ke akhiphe ke 1.5 million ke lapha ke ekubeni ke futhi ke angazange ke enze lutho ke or wrong ke lapha ke ngokusho ke kwakhe ke umthandeni uqhube ngokusobala ke ukuthi ke imicimbi yaseThekwini ke ufuna ukuthola ke isinqumo ke sothathwa abalandeli ukuthi bona ke babona kanjani ngemicimbi yaseThekwini ngoba ngaso sonke ke isikhathi ke imfaka ke eyinqoshunqoshini ke agcine ke asevele ke ngentamo ke einkingeni ke angazazi ke nanokuthi ke ungena kanjani ke kuzo washo wathi ke baningi abantu ke abazama ke lapha ke uhudelela phansi igama lakhe ngenhloso ukuthi ke bafuna ukumnqanda ke amandla ke anawo ke endimeni ke kaMaskandi lamazwi ke beshiwo ke igcokamelisha ke lapha ke ekhasini lakhe njengoba ngikwazile ke ukuthathela ke impoko lasemakhaya ke ngakukhothela ke ngaphinde ke ngakuvezela ke yona ke inkulumo ke kaMthandeni ke waphinde ke waqhubha ngokuthi ke lento ke isimbangele ke ukuthi ke lapha ke agcine ke aseba manqika ke nezinto ke ehlanganisa ke imicimbi ke le ejwayele ke ukumphatha kabi ke lapha ke wathi ke lento ke abayenza kuyena ke akazi ukuthi yini inhloso yakhe ke ngoba lento ke uthi kade ke yaqala ke ukumlandela ke lapha ke kusho ke lona ke igcokama ke elisha ethi kakhulu ke uthinta kodwa ke imicimbi ke ebasendaweni ke yaseThekwini ke lapha ke ngoba ukwakuveza ke phambilini ukuthi ke eminye imicimbi ke ekhona ke ungayona ke imicimbi ke yaseThekwini ke uthi ke uphatheka kahle ke indaweni efana ke uGoli ke eKoMaritzburg ke mhlawumbe ke methe ukuphuma kancane eThekwini uthi nakhona ke ufika futhi ke aphatheka kahle ke aperform ahamba buye ungabanga nankinga ke uthi kodwa ke inkinga ke iqala ke mokuzoba khona imicimbi ke ubaleke imicimbi efana nempucuzeko ke okumcimbi ongaphansi ke kukamcineka lapha ke waphinde ke wabala ke nayo ke imother of all ke lapha ke okumcimbi futhi nayo omfakela ihlava ke okuyinamhlanje ke isona ke esungundabuza kwayinkundleni zokuxhumana ke nasemaphephandabeni ke lapha ke uthi ke umthandeni ke kodwa ke yena ke ngeke ayeke ke ukushaya ke isinqa ke ngobumnyama ke lapha ke amazwi ke lawa ke asho umthandeni ke enkulumeni yakhe ugcikeneni ke lapha ke wasethi ke uyalibonga ke ithuba bafowethu indaba ke injalo ke nguphathelwa ndaka isiqiniseko esemedia ke nalo kudaba ke liphakathi kwezithebe ke anelihlaziyeni ke bafowethu ngendlela ke nibone nganibeka imbone nevolweni ke ukuthi ngabe nibona kanjani ke nanti igcokama ke likhala ke smartphones ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke balisa ke ngosizi ke abhekana nalo ke emculweni kaMaskandi ke eveza ngokusobala futhi ukuthi ke ezibhekana nosizi kangaka ngoba ke ukhathalele kakhulukazi ke ungabalandeli bakho kufanele ukuthi ke afinyelele kubona phinde ke abajabulise ke ngomculo wakhe thina sisiqiniseko esemedia ke sikuthatha sikubeke sikunika khona ke njengoba kunjalo sicela kwena mbola samakhaya ke ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ulike kakhulukazi ke lama video ke uphinde comment ke siphinde sidibane kwezinye ke enguphathele zona hlala khona lapha nje khona olunye ke enguphathele lona ke lapha ke udaba ke engicabanga ukuthi ke futhi nalo ke uzolithokozela.